Buenos días, amigos. Feliz año nuevo. Здравейте, приятели. Честита нова година. Днес ще учим заедно глаголът hablar, говоря. Правилен глагол завършваш на ар. Okay? Започваме. Yo hablo español. Аз говоря испански. Tú hablas. Ти говориш. Él habla español. Ella habla español. Nosotros за мъжки род, nosotras за женски род, hablamos español. Vosotros за мъжки род, vosotras за женски род, habláis español. Ellos мъжки род, ellas женски род, hablan español. И така, правилните глаголи, като този, които завършват на ар, това са окончанията о, аз, а, mos, ais, an. Примерно, yo hablo, yo canto, yo bailo, защото глаголите bailar и cantar също са правилни и завършват на ар. По този начин ще се спрегнат. Yo hablo, yo bailo, yo canto, tú bailas, tú cantas, tú hablas, él, ella habla, canta, baila. Nosotros bailamos, cantamos, hablamos, vosotros habláis, cantáis, bailáis y ellos hablan, cantan, bailan. Още веднъж. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros, nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ellos, ellas hablan español. И така, надявам се да ви е било полезно. Ще видим още глаголи, разбира се. No, poleka, leka. Gracias, hasta luego, hasta el próximo video. Adiós.